أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعم حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في صخرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, Ya Rabbi Rahman Ya Rahim, siang ini kami berkumpul di aula yang sama-sama kami cintai dan kami banggakan ini, Ya Allah, sebagai rasa syukur kami, Ya Allah, atas nikmat Engkau berikan kepada kami, Ya Allah. Dari pertama kenaikan pangkat pimpinan kami dan saudara-saudara kami, Ya Allah, mudah-mudahan akan menjadikan kami lebih taat lagi kepadamu, Ya Allah, akan lebih baik lagi untuk menjalankan tugas ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, Ya Allah, terutama kepada orang tua kami yang telah tiada, Ya Allah. Engkau lapangkanlah kuburnya, Ya Allah. Engkau lapangkan kuburnya, Engkau mudahkan segala urusannya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau jadikanlah kuburnya sebagai taman-taman surgamu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim, untuk kedua orang tua kami yang masih ada, Ya Allah, Engkau panjangkan umur taatnya, Ya Allah. Engkau mudahkan segala urusan dan muka bumi ini, Ya Allah. Kau berikanlah rizkimu dan kesehatanmu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kami kesehatan dan kemudahan, terkhusus bagi kami, Ya Allah, yang akan melaksanakan tugas pindah tugas dari satuan lama kami ke tempat satuan baru, Ya Allah, yang akan menempuh perjalanan yang sangat jauh, Ya Allah. Berikanlah kami keselamatan dalam perjalanan, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau lindungi juga lah, Ya Allah, keluarga kami yang kami tinggal di sini, Ya Allah. Engkau lindungi anak-anak kami, Ya Allah, dari segala mara dan bahaya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim, kabulkanlah doa kami, Ya Allah. Rabbana